Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Nadam se da ste mi svi dobro i zdravo sa svojim porodicama, rodbinom i prijateljima. Gospođica ili gospođa Aida izrazila je želju da napravim halvu. Evo za nju i za sve vas koji volite ovu poslasticu jedan jednostavan recept. Ako nikad do sad niste pravili, nadam se da će vam se svidjeti. U suštini je vrlo jednostavan, vrlo skroman slatkiš, ali onako ima svoju ljepotu i svoj ukus. Recept je vrlo jednostavan. Odaberite veličinu šolje sa kojom želite praviti. Ako želite veću količinu, koristite ovu veću, mada se halva nikad ne pravi u nekim velikim količinama. Ja ću koristiti ovu srednju šolju. Treba će nam pola šoljice šećera. Ako volite malo slađe, možete staviti i više, mada je sasvim dovoljno pola šolje. Jednu šolju vode, to ćemo izmiješati i staviti na vatru da proključa. Dok se to zagrijava, mi ćemo spremati ostalu. Treba nam jedna šoljica brašna, napunit ćemo je do kraja i trebalo bi pola šoljice putera. Ja ne stavim pola šoljice, stavim malo manje jer mi je sasvim dovoljno. Bilo bi dobro da vam je puter omekšan na sobnoj temperaturi, lakše ćete ga ovako poravnati pa vidjeti kad je dosta. Znači ne mora uopšte da bude pola ove šoljice i ako manje stavite bit će sasvim dovoljno. Ako ne želite puter, možete da koristite i ulje. U suštini recept je vrlo jednostavan. Na jednu šoljicu brašna ide pola šoljice masnoće, pola šoljice šećera i jedna šoljica vode. Nakon što nam proključaju voda i šećer, kuhat ćemo samo nekih 10 do 15 sekundi i skinut ćemo sa vatre. Kad otopimo puter, dodat ćemo svo brašno odjednom i miješat ćemo. Ovo sad radim na najjačoj temperaturi dok ne dođe negdje do pola pečenja. Kad se bude upola ispeklo brašno, smanjit ću temperaturu na peticu i raditi tako do kraja. Vi možete svo vrijeme da radite na srednjoj temperaturi, ali će vam trebati puno više vremena. Pošto se brašno polako prži, ne bi trebalo ni da je prejaka temperatura, jer kad dođe do pola pečenja naglo počne da rumeni. Morat ćete miješati svo vrijeme da vam ne bi izgorilo, ali kažem nekih otprilike 7-8 minuta do 10 će biti dovoljno da se ovo brašno isprži. Tako da sebi možete skratiti vrijeme ako ih prvih 5-6 minuta pečete na najjačoj vatri, pa onda smanjite na peticu i onda polako možete završavati. Ovo bi, na primjer, u ovom momentu bi već mogli da dodate šećer i vodu. Ja volim da je malo tamnije boje, pa ću još malo ostaviti, otprilike još nekih minut, samo da dobije još malo tamniju boju. Evo ovako otprilike do ovog momenta ja pržim ovo brašno i onda dodajem šećer i vodu. Ako i vi volite ovu tamniju halvu, evo otprilike do ove boje idite i onda polako dodajte agdu. Sad, prije nego što počnete dodavati agdu, isključite šporet. Dodajte prvo malo pa miješajte, vidjet ćete da će se onako naglo sve to zgrudvati. Dodajte malo pomalo šećer i vodu dok se smjesa ovako fino ne sjedini. Vidjet ćete, vrlo je u suštini jednostavno, kao kad biste pravili tijesto za princes krofne ili za tulumbe. Ono se onako sve fino skupi, odvaja se od ivica ove šerpice, dodajte agdu sve dok ne potrošite.
Ova halva je dosta mekana, nježna, a ima dovoljnu gustinu. Neko voli da je halva rjeđa i mljackavija, ako volite takvu, onda dodajte još tečnosti. Ja je nekako volim da je ove teksture i nekako je taman što se tiče omjera tečnosti i suhih sastojaka. I vidjet ćete, pošto nema previše tečnosti, može unutra da ostane malih komadića brašna koji nisu upili tu tečnost. Jako je fino kad jedete i naiđete onako na te komadiće, oni imaju okus kao da jedete neke pržene lješnjake, jako je fino. Ovako smjesa treba da izgleda, znači ona je dosta mekana i možete fino da je oblikujete. Ja je istresem u drugu zdjelu tek toliko da bi se što prije ohladila. Znači odmah je koristite, nije ona vrela, za nekih minut ona se prohladi. Uzmite jednu kašiku i oblikujte ako želite ovako ili da stavite u neke kalupčiće kako god vama odgovara. Možete i pritiskati ovako uz prste ili dlan kako je vama lakše. Nakon što sve završite možete je posuti sa orasima ako volite ili posuti odozgo malo meda kako god se vama više sviđa. Dragi moji, naša halva je gotova. Ja se nadam da vam se svidjela. Ako jeste, podijelite je sa svojim prijateljima, pretplatite se na moj YouTube kanal. Nakon što se pretplatite, ako želite primati obavijesti o svim novim receptima Arijeve kuhinje, stisnite malo zvonce u donjem desnom uglu. Hvala vam puno na podršci koju mi pružate, zaista mi mnogo znači i do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava od vaše Arijeve kuhinje.